Beautiful people, ndabona mwese bakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye. Irijuye mubani ya Simba from Side intare mu manuko ndagutumira tukana subscribe niba utari bwakande subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byinshi bica kuri Eric Burundi TV. Ati nimba ari inshuro yawe ya mbere wumvise ibinyojwi kanda subscribe rero ntabwo watakaje umuhora. Ndi kubona baririmbyi basanze baririmba indirimbo mpimbazamana na basanze muri studio aho bari kuririmba ariko abantu benshi barakunze kumbwira ngo sinabazana impano shasha ariko rero ndabazaniye bamwe mu baririmbyi baririmba amasengero kaze murakoze kutugendera hariho benshi bakunze kunsaba ibiganiro by'abaririmbyi baririmba mu makorali barashaka kumenya ibintu byinshi bavugwako mbe nk'abaririmbi baririmba muri korali kubera ko indirimbo zanyu muririmba mu studio ariko ntimuzishire ku mbuga za YouTube. Akenshi igituma tubikora tujya kuririmba mu studio tukazisohorera mu makanisa cyangwa n'ahandi mu bikorane bitandukanye ndishire ku buhinga ngurukana bumenyi bivana kubera tuba dufise agatahe gato ata buryo tuba dufise. Nashaka mu ndirimbire gato abantu bari kuturababa bumve ijwi ryanyu amajwi yanyu amaji shirako You are Yahweh, 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 Alpha na Omega. You are Yahweh, Alpha na Omega. Direct vyihuse nashaka kumenya mbe musengera mu idini ryahe mbe korale ya nyitwa gute? Ishengero twe dusengeramwo mu rusengero bita Cornerstone ibuye rigumifuka. Yego. Korale iwacu bakasha bayita Tuna Ahadi Choir. Tuna Ahadi Choir. Twitega ibikorwa vyanyu ryari kuri YouTube? Mwanya wose muzoshobora kubishira mubidufashije ati tubafashije ariko abari kubumviriza naba ngaha ko hari ibihumbi by'abantu benshi bari kubumviriza mu Rwanda. Turasaba nka twebwe korale Tuna Ahadi kubera kuri YouTube ntibigoye gushikanako ariko habura umutahe ababafasha abafata mu mugongo tubuza abadushigikira. Iyo turonse abadufata mu mugongo nta kintu na kimwe kitokunda. Muvuka he korali yanyu bahe urusengero rwanyu ruherereye he duhe adresse ugazuze kwatembera n'umunsi. Natwebwe aho dusanzwe tuba muri quartier bitwa Kibumba urusengero dusengera ko ruri muri Kabonga ni muri Kabonga Nyanzarake Kabonga quartier Kibumba kandi Kabonga ni ku mupaka Kabonga nyere ku mupaka ajya murakunze kuja kusora kuririmba akenshi rimwe hariho urushengero rwegereye umupaka bakunze kudutimira ko tukagenda kuririmba. Baravuga ko abantu bari Kabonga bose bazi Giswahili nivyo akenshi ugerageje kuraba nkano na NF% barazi Giswahili namwe murakizi mabuja namwe murazi Giswahili turakizi tuyage mu Giswahili hivi mnafikiriaje kuhusiana na jambo nzima la kuweka nyimbo zenu kwenye mtandao? Mnahisi kuna faida huko japo mnapata mani? Mnahisi kuna faida? Kuna faida yani kuna faida ila tu kunakosekana mtaji. Watu wengi au watu ambao wanaweza kuwaona muda huu wamesikia jinsi gani mnavyoimba na wamependa uimbaji wenu, mnawapa tarehe gani ama mwezi gani ambao wanaweza kupata nyimbo zenu kwenye YouTube? Yani muda wowote, yani tunaweza kuwapa tarehe ama mwezi wa kuweka hizo nyimbo katika YouTube. Ngoja tu tunakosaga mtaji. Ngoja niongee na mama hapo kwa sababu naona yeye kuongea kama najiba, lakini muda huu ndo nataka nikuulize wewe mwenyewe. Nitakuja kwa kaka hapa lakini kwako inabidi tuanze. Ndani ya kwa ama kanisani kwenu kitengo gani ambao unacho ukiachana na uimbaji? Kitengo kingine ambao unacho? Mimi ni mshemashi. Ni mshemashi. Hapo sijakuelewa vizuri. Hujanielewa? Kwa lugha rahisi ni kwa lugha rahisi. Rudia ama sijakuelewa. Una kitengo gani kanisani? Kanisani ukiachana uimbaji? Kategori canke nakandi kazi ukora mu rusengero
urekanye n'uburirimbi? N'uburirimbi. Mimi mwalimu msaidizi. Mwalimu msaidizi. Ndio. Huyo lugha au Kiswahili cha ndani huenda kinaweza ikanisumbua sana. Ndio maana nikapenda hata watu wengine waelewe. Sawa, ngoja tuendelee. Hivi ndio nyimbo zenu mtaziweka YouTube na watu watawafahamu. Hivi changamoto gani mpaka sasa hivi kwa yenu mpaka ilipofikia, changamoto gani ambazo mmekumbana nazo? Ni nyingi. Kama yani changamoto nyingi tulikutana nazo, yani changamoto, na wewe unajua hakuna kazi ambayo inaweza kukosekana changamoto ndani ya kanisa. Yani hata ukiwa ndani ya kanisa, mengine makwaya ambayo tunasalia pamoja, kuna nini yani inaonekana yani ni ushindano. Sasa ushindani kwenye kiroho mnahisi ndo kupanua neno la Mungu lizidi kuwa juu ama ndo tunateketea? Yani ni kupanua neno la Mungu. Mnashindanaje sasa kwa mnafanya ushindani gani? Yani mmoja anaenda yani kurekodi nyimbo ili aweze yani kushinda mwingine ili ajulikane pote. Sawa, twende hapa sasa. Producer Magnifique ni mmoja katika producers ambao wanafanya nyimbo nyingi za hasa gospel. Hivi kwenu nyewe Producer Magnifique mnamchukulia kwenye, mnampa nafasi gani mbele ya wengine ma producer? Yani wa kwanza. Yani Producer Magnifique ni wa kwanza kwa kweli. Yani hata ukisikia yani huu mtaa wote yani wanakuambia nenda kwa Producer Magnifique. Ngoja niwashukuru kwa muda wenu ambao mmenipa. Nawapongeza pia na kuwaomba mweke juhudi na mbele ni pazuri. Nashukuru sana. Tunashukuru, ila tu muwe na nini, muwe mnatusaidia ili na sisi tuweze kufikia yani kipaji cha wengine ambayo wengine wamefikia. Asante. Majina yenu? Yani kwa jina langu mimi ni Elias Minani. Dada hapo? Na mimi naitwa Kiza Honorine, naishi Kibumba. Nyie wote mmeoa, mmeolewa? Mimi nimeolewa. Mimi bado kijana mimi. Asante sana.